Abathandi bebholo nabalandeli beTS Galaxy bebaphume ngobuningi bazokuhlanganyela kuleli kundla. Bazoqinisa ithemba labo esiqhemeni sabo esiphunyuke ezembeni leligi ngesizini edlulileko. Hlangana nabo bekunamakhosi ahlukahlukeneko. Nosomkhandlu wezamasiko nezemidlalo eMpumalanga uThandi Shongwe. iGalaxy iqinisekisile nokuthi ivuselele nekontraka yeminye iminyaka emithathu godu noShet Ramovich odabuka eGermany oyokusekelwa ngoMensoro Dogan. uTim Sukazi uveze nokuthi uthabile nangokuthola uyise wengazi ombelethako ubabanduli. Ibadlali abatjha abatlikitlwe iGalaxy kubalwa nababili abazindandokazi zeSouth Africa, uSibusiso Vilakazi obuya kuMamelodi Sundowns kunye noXola Mlambo obuya kuOrlando Pirates. Uthe ngemva kwamadina iGalaxy yadlala umdlalo wobungani nesiqhema selanga elilodwa esizibize ngeMpumalanga Invitation 11. Yasibetha ngamagoli amathathu kelilodwa. uSukazi uthembisa abalandeli bakhe ukuthi kuzoba nomehluko. uXola Mlambo noVilakazi baletha ilemuko esiqhemeni. Isiqhema sethu sinabeso abancane kanti sikhona nalabo abanelemuko mara kibo ke siqalene leadership banama-leadership qualities ngaphakathi etatawini nangaphandle. uSibusiso Vilakazi uthi usazokusebenza ngamandla nakhona apha. To know the individuals in the team and most importantly the chairman who's showing that confidence, showing that gratitude also to be that first person that came to my doorstep while the opportunity was there. Ngingumapande ethombeni eSolomon Mahlangu Stadium kwaMhlanga eMpumalanga.